ntabwo byari bisanzwe ariko birangiye ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo byongeye guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mureke gato mbinjize ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hongeye kumvikana urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane mu gihe cy'isaha imwe irenga gato nk'uko imboni z'ibitangazamakuru bikomeye cyane zikomeje kubitangaza. Mwabyumvise ko twinjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko muri Kivu y'Amajyepfo. Gato mbere ko mbinjiza kuri iyo mirongo y'imbere y'urugamba mu bitendo bibyutse bikorwa muri Uvira, reka mbabwire ko muri Warikare ubu tuvugana igisa n'urusaku rw'ibiturika gikomeje guceceka, ariko bikavugwa ko hari ibitero bya hato na hato birimo birakorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo kugira ngo bashotore intare za Sarambwe zitarahabwa amabwiriza yo hejuru na ba commanders yuko ibintu bigomba kuba kugira ngo hafatwe umujyi wa Pinga muri teritwari ya Warikare. Amwe makuru y'ingenzi ava muri iki cyerekezo mu gace ka Mpeta agira ati nta kibazo, ibi ni ibitero byo kugira ngo batunyeganyeze barebe impumeko yacu, ariko turabizi neza ko abashushanya ikarita y'ibikorwa byacu ko bigomba gukorwa kimwe ku kindi ntambwe imwe ku yindi bo baracyakomeje kandi barindani mu birindiro by'umwanzi. Nta kibazo dufite kuko ubushotoranyi bw'umwanzi ku bitero shuma bya hato na hato atugabaho mu gihe twabisubiza dushobora kwica imigambi y'abari gushushanya ikarita bari mu birindiro by'umwanzi ndani. Tugomba kwakira ubushotoranyi bw'umwanzi kandi n'uburyo bwo kumwereka ko afite imbaraga no kwishima kuri we, bigatuma tumenya andi mabanga y'ibyagambiriye bibi kuri twe ndetse n'imipango yindi afite, kubera akazi ko plan A yo yamaze kwitsindwa ahubwo ari gushaka plan B. Iyo nayo niyo turi guhiga kugira ngo tuzamukurikizeho twinjira muri teritwari ya Warikare mu buryo bwuzuye n'imbaraga zidasanzwe kandi zidasubizwa inyuma. Ari amakuru yaturutse muri bamwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntare za Sarambwe. Andi makuru kandi twakuye indani mu ntare za Sarambwe agira ati iki ni igihe cy'ubushobozi bwo gutekereza kongera umubare w'abagomba kwiyongera muri force zacu mu gihe turi kwagura ingano y'ibice tugenzura. Nibyo koko turifuza gushyira mu bikorwa kubohora abaturage b'Abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bw'abaruba, ariko ikibazo gikomeye cyane uyu munsi ni umubare w'ingano y'abasirikare, kubera ko mu gihe hatabaho ugutekanisha ibice tumaze igihe tubohoye mu buryo bwuzuye ngo dukure mu nzira abakwiye kuvanwa mu nzira, ntabwo twakomeza kwigira imbere, kubera ko twaba turi gushyira mu kaga ibice twamaze kubohora mu gihe tutaba twizeye umubare w'abasirikare dufite. Aya ni amakuru ava indani mu ntare za Sarambwe. Ibi birahura n'umubare munini biri kuvugwa ko ukomeje gukusanywa n'ishyaka UDPS rya Kisekedi rigamije ko nibura abasirikare bashya bagera ku 520 barenga 1/2 cya miliyoni bagomba gutozwa ngo berekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mezi atatu ari imbere. Ibigaragaza ko abasirikare b'intare za Sarambwe batarenga 40,000 ugendeye ku kuba bakomeje no kubona abemeye kubiyungaho, abafashwe matekwa, abashya bari kwinjira mu gisirikare cy'intare za Sarambwe. Birasa nkaho ari no kugenza gake kugira ngo badakomeza kwagura ubutaka bagomba kugenzura, ariko ibibazo by'umutekano muke byo bikazakomeza kubaho. Ibi reka tubihere ku itangazo rimaze gushyirwa hanze mu kanya gato gashize n'intare za Sarambwe. Ati kugira ngo dushobore kurushaho gukomeza umutekano mu mibereho ya Goma na Bukavu mu gihe imbunda zikomeje gukwirakwizwa mu baturage harimo n'izifitwe n'abana kandi umutekano ukaba utaragerwaho, birakenewe cyane ko habaho gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo turinde abaturage bacu. Turasubiramo uguhamagara kwacu ku bantu bose bafite imbunda kuzitanga bakazishyikiriza aho byemejwe ko zigomba gushyirwa, kandi dusaba abasirikare ba leta ya Kongo FARDC batsinzwe ndetse n'abawazarendo bakihishe kwigaragaza byihuse ku ngabo
z'intare za Sarambwe gukomeza kugira umutekano mu mujyi twafashe ni kimwe mu byihutirwa, dore ko dufatanyije kugira ngo tugire ahazaza heza kandi hatuje. Goma, Bukavu, umutekano, amahoro. Aya ni amagambo ari mu itangazo ry'intare za Sarambwe zimaze gushyira hanze, ibigaragaza ko hari ukubanza gutekanisha ibice biri mu biganza by'intare za Sarambwe aho kwihutira gukomeza kubohoza ibindi bice, nubwo byoroshye ariko bikazakomeza cyane ikibazo mu gihe hatabaho ugutsinsura imitwe yose yabiri mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Ari nayo mpamvu mu mujyi wa Goma hakomeza kumvikana urusaku rw'amasasu rwa hato na hato, kubera ko hari aba FARDC na Wazalendo bakihishe bakomeza gukora ibikorwa by'ubwambuzi. Bikavugwa ko ubu ngubu muri Bukavu hari gukorwa operasiyo ziremereye cyane zo gukubura ndetse no kuvumbura abihishe bafite intwaro. Bikavugwa ko hari kuvumburwamo n'ingabo z'u Burundi. Andi makuru y'ingenzi kandi akomeye cyane mbere yuko twinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Uvira, ni amakuru yatugezeho avuye mu bitangazamakuru byakoze inkuru z'ubucukumbuzi bwimbitse mu gihe cy'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Multiple launch rocket system launchers zigera kuri 18, ibi ni ibimodoka birasira rimwe bisasu byinshi mu masegonda make, biri mu biganza by'intare za Sarambwe. Ndashaka kugira ngo tugaruke ku bushobozi uyu munsi intare za Sarambwe zifite nyuma yo gufata imijyi ikomeye ndetse hagasangwamo n'ububiko bw'intwaro ziremereye cyane. Biravugwa ko intare za Sarambwe zafashe anti-aircraft missile system. Izi ni misile zo guhanura indege zari mu maboxi yuzuye menshi, bikavuga ko harimo ibisasa amamiliyoni. Biravugwa ko hari kontineri zirenga 100 muri Goma zigambiriye ibitero biremereye cyane kuri M23 cyangwa se intare za Sarambwe n'u Rwanda. Bivugwa ko M23 cyangwa intare za Sarambwe zafashe drone z'Abashinwa SQ4, drone za kamikazi nyinshi. Izo zose mbabwira ziri mu biganza by'intare za Sarambwe, ibikubwira ubushobozi uyu munsi etamajor y'igisirikare cy'intare za Sarambwe gifite ku kugira ngo kibone intsinzi. Birasa nkaho ibi ari bigaragaza ko intare za Sarambwe zifite ubushobozi, ahubwo zikeneye vuba bidatinze igisa n'ingufu zihambaye kugira ngo urugamba rwerekeze mu bice bashaka kwerekezamo, ariko banje gutekanisha ibice bamaze kubohoza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Neva ubu tuvugana biravugwa ko ari kureba na yingwe n'abagenerali mu ngabo ze bapfa kuba yarohereje abasirikare kurwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akabagaragaza ibimenyetso byo kuba agiye kurimbura igihugu cyabo bigenanye nuko babona ko mu gihe intare za Sarambwe koko zafata Uvira igihugu cyabo cyabagishyizwe mu buroko, kubera ko nta buhahirane bushoboka ku Burundi bigendanye n'ukwikanyiza kwe ndetse no kurema amakimbirane kubera gushukwa no gushyira imbere inyungu ze bigenanye no kwemera kwishyurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse akaba ari kwemera gukomeza gushukwa na Afurika y'Epfo ya Cyril Ramaphosa ngo akomeze intambara, kandi bigaragara ko ibyo bihugu biri kumushuka bitazagirwaho ingaruka z'ako kanya ku bene igihugu babyo, mu gihe intambara yatsindwa Uburundi bugahita bujya mu kaziga kabwo nyine. Amakuru ingenzi agira ati batayo 19 mu gisirikare cy'u Burundi nizo zoherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zirimo abasirikare barenga hagati 12,000. Nibura muri Kivu y'Amajyaruguru Burundi bwapfushije abasirikare benshi bakaba mu mabata ya 3, barimo n'abofisiye bakuru, aho amazina yabo yagiye hanze: Major Evariste Ndayizeye, Major Ernest Gashirahamwe, Major Ornene Sifori Ndayiragije, Major Pascal Ngendakumana, Major Adrien Sindayihebura. Bivugwa ko bamwe mu bagenerali bavuze ko icyo ari igihe cyo kugira ngo hakinwe andi makarita agendereye ku gushaka ineza ya rubanda rw'Abarundi kurenza gushaka inyungu
z'umuntu ku giti cye. Aya ni amakuru ingenzi kandi akomeje kugera hanze muri iki gitondo. Gusa mbere ko twinjira muri Uvira, kubera ko mafite amakuru ingenzi kandi akomeye, reka mbabwire ko Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa, mu ijwi rye yagize ati Perezida Joseph Kabila ari kuvuga amagambo yo kwenyegeza umuriro w'intambara, ariko turashaka kumubwira ko turi kugerageza gukemura ibibazo yagiye yirengagiza mu myaka 18 ishize. Naceceke dukora akazi kamunaniye, kandi turabizi ko ubugambanyi bwe ari bwo bugejeje habi igihugu cyacu. Aya ni amagambo ya Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa akaba minisitiri w'itumanaho muri iki gihugu gitegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, ubwoba ni bwinshi Kinshasa, cyane cyane ku bantu twavuga ko ari basomambike kuri Tshisekedi. Ni nyuma y'amagambo avuga ko ari abajenerali 4 barimo Tango Fall, barimo n'abandi bajenerali bivugwa ko bari basomambike kuri Perezida Tshisekedi, ariko yagiye yirengagiza mu bihe bitandukanye kubera kutizera igisirikare cya Kongo, agaha ingufu abanyamahanga b'abakonsulita ngo aribo bagomba kubafasha gutsinda intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo byavumbuwe ko bamaze gutegura ingendo ze enye zamaze gushyirwa kuzo Perezida Tshisekedi agomba gukorera imbere mu gihugu ndetse no hanze. Izo ngendo enye zikazashyira iherezo ku buzima bwe. Aya ni amagambo yasotse muri bamwe twavuga ko ari bandakava ba Kinshasa, bakomeza gutangaza inkuru zihishe, hagashira igihe zikaza kumenyekana ko kwari ukuri, kandi natwe reka tuziryamireho amajanja dutegereze ko ibyo byashoboka, ko hari ingendo enye Tshisekedi azakorera mu gihugu imbere no hanze zishobora kuzashyira ubuzima bwe ku kadomo ka nyuma. Ikaze muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Muri iki gitondo urusaku rw'ibiturika rwongeye kumvikana mu gihe kirenga isaha. Hamwe mu makuru y'ingenzi agira ati ntabwo igisirikare cy'u Burundi uko byagenda kose, ku kiguzi cyari cyo cyose, ku mabwiriza ya chef d'état major, ntabwo bashaka gutakaza ibice barimo muri Uvira mu rwego rwo kurinda ko intare za Sarambwe zabagerana ku mupaka. Hari amakuru agira ati isa 9 z'urukerera ubwo operation z'aba special commander b'intare za Sarambwe zari zitangiye, binje mu birindo byo gusunikira abasirikare b'u Burundi gusatira Kavimvira. Biba iby'ubusa, abarundi bakeka ko babananije babasubije inyuma, ariko kwari ugushaka uburyo bwo kugira ngo uwo bahanganye atekereze ku kintu kimwe gusa cyo guhangana, bashaka inzira yo kunaniza umwanzi, ariko batari kumenya ibiri kubera mu nguni y'ibumoso bwaho barwaniraga usatira centre ya Kavimvira werekeza ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Bivugwa ko aho ngaho hari harimo gushakwa axe igomba kwinjiramo n'intare za Sarambwe mu buryo bwo kumugaragaro. Ibitandukanye n'ibitero shuma byari bisanzwe bikorwa cyangwa se operation ziremereye cyane zo kunaniza umwanzi no kumuca intege mu bihe bitandukanye. Amakuru avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bahabereza kajorita, ariko ko nta wapfuye, kandi ko ibyabaye byongeye kugaragaza neza ko ubutegetsi bw'u Burundi gutekereza ko bugiye kuzana drone muri iki cyerekezo ari igitekerezo kidashobora kugerwaho, kubera ko abasirikare basa n'abegeranye cyane, kandi ko bishoboka ko n'itumanaho ry'igisirikare cy'u Burundi riri kumvirizwa ijana ku rindi n'intare za Sarambwe. Ari nayo mpamvu ibikorwa byose bari gukora ari uburyo bwo gushukana no gucengana kugira ngo hagire ukora ikosa rimwe yisange mu ruziga rw'undi. Bikavugwa ko bamwe mu bakomanda bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kugezwa muri aka gace kugira ngo bahangane kugeza ku nyuma, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Umwe mu baturage uri mu gace twavuga ko hari akimisozi miremire ya Uvira usatira iki cyerekezo kirimo impande zombi yagize ati ntabwo intare za Sarambwe ziryamye, ariko kandi
ntabwo ikihutirwa ari uko abarundi bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko nta bikorwa by'ubwicanyi bari gukora mu baturage aho bari. Yego mu mujyi Uvira bo barasahura bitwaje ko biyambitse indi mpuzankano, ariko ikihutirwa ni ugukura Wazalendo FARDC mu bice birimo abasivile, kuko ho bakora ubwicanyi, ubusahuzi ndetse no gufata ku ngufu. Ibyo nibyo intare za Sarambwe zahagurukiye. Ntabwo ingabo z'u Burundi zakomeza kuguma ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ababahemba abarwana ku ruhande rwabo bamaze gutsinsurwa. Intare za Sarambwe ziri mu bikorwa byo kugira ngo habeho gutekanisha ibice bya Minembwe, Murenge n'ibindi byo mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi. Bikavugwa ko ibyo nibimara gushyirwa ku murongo rwose igisirikare cy'u Burundi kizakurwa mu nzira mu buryo bworoshye cyane. Ariko andi makuru akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye i Kinshasa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyanjira aganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yamubwiye ko hagomba kuba andi masezerano yagutse mu buryo bwemewe kandi bukomeye, ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kuragiza u Burundi Uvira. Ntabwo bizwi niba ari ikiguzi cyangwa se ari uburyo bwo kugira ngo Bujumbura itekanishirizwe muri Uvira, barinda ko intare za Sarambwe zafata umujyi wa Uvira. Birasa nk'aho ari article zikomeye kandi ziremereye cyane zo mu rwego rwa nyuma rushoboka. Reka mbabwire ko ari byinshi cyane bikomeye. Iyi ni Iwacu Today, asantene sana. Nibyo ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba aho turyamiriye amajanja ko bitegerejwe ko byakorwa isegonda iryo ari ryo ryose muri Uvira. Mwabyumvise ko twinjiye muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bw'ubutaka bugenzurwa na Perezida Tshisekedi, ariko ubu buri mu biganza by'intare za Sarambwe, ingabo z'u Burundi ndetse n'abawazarendo. Muri Uvira ibintu birasa n'ibikomeje kwerekeza habi, buri wese aratekereza ibikomeye cyane. Birasa nkaho amayeri ari yatangiye gukorwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura ku kuvuga ko bagiye gusubiza inyuma abapolisi n'abasirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunze. Ariko hari amakuru asobanutse neza avuga ko ahubwo Burundi bwaba ari bwo buri kohereza abapolisi n'ingabo zabwo kuza mu mugambi wo kwiyambika isura y'abakongomani, kandi ari abarundi mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bagumana iyi Uvira. Reka mbabwire ko ngiye kurambura page nyinshi zikomeye cyane muri Uvira ndetse no mu bindi byerekezo birimo na Goma, ariko amakuru y'indani turaza kuyerekeza mu butase kugira ngo turusheho kumenya uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubikora. Iyi ni Iwacu Today. Reka tubane kuri izi ngingo zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Mbere ko twinjira muri Uvira, reka mbanze mbagezeho amakuru y'ubutasi azindutse muri iki gitondo atugeraho. Amakuru ya mbere agira ati Perezida Tshisekedi yamaze kubona ko Chad ishobora kutazamwemerera kuzana abasirikare yifuza, bakamuha ab'ingenzi bashobora kuyoborera urugamba kure, ndetse na Angola ikamubwira ko ibyo bidashoboka mu gihe Perezida wa Angola João Lourenço yabaye Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ngo ntabwo ashobora kwijandika muri ayo mabi yarigeze kuba umuhuza muri iki kibazo. Andi makuru y'ingenzi kandi agashimangira ko ubu Perezida Tshisekedi yakomange inyabutatu y'ibihugu byo mu burengerazuba, ariko bikavugwa ko bamubwiye ko icyo kidashoboka nyuma yo gukomangira Mali ya General Assimi Goïta, Burkina Faso ya Captain Ibrahim Traoré, Niger ya General Abdurahmane Tchiani. Biravuga ko intumwa za Kinshasa zamaze kugaruka i Kinshasa zizanye ubutumwa bubi cyane mu matwi ya Perezida Tshisekedi, bamubwira ati emera ibiganiro bigamije amahoro, ahubwo mu gihe uwo muhanganye yakanga ibiganiro bigamije amahoro bigambiriye kuzanira ineza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe rwose twiteguye gutanga umusada wose ushaka mu bya gisirikare.
ariko niba koko abaharanira uburenganzira bwabo nk'uko babivuga basaba ibiganiro bigamije amahoro wowe ukabyanga, nta kintu na kimwe dushobora gukora. Icyo twe dukora ni neza ya rubanda, ariko mu gihe wewe ubwawe udashakira ineza ya rubanda ntabwo dushobora kukugwa inyuma. Aya ni amakuru ava muri Presidence indani kwa Perezida Tshisekedi ku butumwa bwazanywe n'intumwa yari yarohereje muri ibyo bihugu by'inyabutatu byiyomoye mu bihugu bya CEDEAO muri Afurika y'Uburengerazuba bw'Amajyaruguru, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Andi makuru y'ubutasi mu ijoro bivugwa ko Perezida Tshisekedi atigeze afata akanya ko kuruka, kuko yaraye ijoro ryose ngavugana n'abari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi yoherejeyo, bagambiriye kureba uburyo bwo kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse n'Akagakumba, ikigo cya gisirikare cy'i Burundi, kugira ngo bagabe ibitero mu bice bigenzurwa na M23 intare za Sarambwe. Amakuru ingenzi mu ijoro byavuzwe yasoze muri Presidence Kinshasa kwa Perezida Tshisekedi yagiraga ati birashoboka ko tutabona metero imwe ku yindi ku kwisubiza ubutaka bwamaze kujya mu biganza by'umwanzi, ariko nibura ibyo mwakoze byose byagejeje ku guhitana ubuzima bwa Colonel Makanika. Ndashaka ko nibura muri top 5 b'intare za Sarambwe mukuramo abandi nka batatu, kugira ngo twereke umwanzi ko uretse kuba yakurikira ibyo twe dushaka,